Shri Siman, go back. Shri Siman, go back. Go back, go back. Down, down. Down, down. MDA government, down, down. MDA government, down, down. MDA government, down, down. Shri Siman, go back, go back. Kidkhot bagi nong alam ke GSU GNC lem bagi nong chong gadai stong hagakat pratre jemang arhajar arpun rio. Ila pelong ya kejingat patba ban penpau kejing persya halo kejing temu ke sarkar ban penlong ya ka public hearing kebala temu ban penlong haga arpu artre jemang arhajar arpun rio. Haga shnong lom serman na kebentaban ailat ke company Shri Siman banti emotion ha East Gentle Hills. Ya kini kejingki sedang dah kejingi lom Syah Hamadan Malki berhantar kilayat Syakatan Civil Hospital Bantur Sekretariat. Mereka pulet kilakir dah kejingka hakatan mau benar IGP berpenbon di kebor pahara ban khanglat deki. Kumta kiseng bahalang kilayat Syakamat ban penlong dah kejingalang patba hak dah kejaka. Habakran badu Presiden ke JNC ubah asam baru milingdo ulah penram jorok sarkar MDA. Berkila kedau baka kaipot jangka EIA kalong kebeturmur. Nomor lashim keliang berpenenkam di kendon jaga Gujarat SEIAA. Kebedai ka projek ka Gujarat penban la kenok bela penyeso apat deka bat ka Meghalaya. Kini ki gila penpauru ikjeng sokya baka disaster management plan kalong ke bela rim. Bat ke berpenenkam dari seismic standard ki bela pendamno. Haka baki laong bana kaliang ka KHADC depan ai kejeng menjur ke kurah pok ke 6th schedule dan depan kenya ki an juga ditisin syari. Ulang bagani ke company kelepen kenya ke land transfer act ngadu ke senam belalet. Dah kabak kila yok bantiat jaka penban ke sarkar kam syem kya. Bat kelepen yat bet ke public hearing dah kebor. Kelepen syai bagi jingki ke dai persya ke sarkar MDA balada ke sarkar kala ban pendam ki projek halum pongdeng ke dai ru ban weng ke projek hadai stong. Lem de yorot ke hok tepat ba kabala ban penlong yaki benelak persya ya ke election sting samoy banjit yunong dikmat ke Lok Sabha. Ubah sambor mileng do ulak tentok teng ru ya ke GHADC dah kaba keno ba Chief Executive Member yang darbar ulak keren syai usap penbor ke sarkar jela benai NOC syaki karkana penmidu pilat. Kumta ulak kentu ke sarkar ba endai bantu kelar ke bor jeng District Council kemudian ke bor benedai ke kendau ke syah. Kini ki gila penkot agar rensan bakin sepenlong biang dah kejinggalang ke baham he bat kena mai lacu agar kom sensyar ke balong kom kejing sensyar di mafia apok kejela. Andre ngi iba ka sarkar ka snap dah kejing syat ngan tayo la sil dah ka sarkar kam snap ngin haban syat ngan ngin haban pelong ya kejing ki ba per kumbang yong pi mene mentang idang wan dah kejing jai dah ka sarkar kam snap ngin wan dah kejing bitar ngin wan dah ka mensem ban yele compare dengan haban yakun persya syabak ki borjong ka andru ngin yakun andre ngi nakal yang ka jongi ka ba syangi pa syaka sarkar jela panadu mentah ka sngingim la syuban pediang ya kene kejing sensyar kejing aibor ya kene ki mafia bikin yurat ya ka hok jong ki patba bangi na kaliang ka JNC ka JSU bakinong song ikwa ban pai kendiat syaka e ka balaja menshim snam namar kene kejing sedang jong ka Shri Siman ka de nadu menshim snam nadu menshim snam ngila lap apo kene ka EIA jong kene ka company bakila thik bi anya kene ki jaka kila wailet ya kata ka an jong ka District Council kila wailet ya ka Meghalaya Land Transfer Act. Henry habangi na kaliang ka JNC hakato ko por ngila bu jingtho syaka sarkar syaki department ki baper Henry hadu mentang yim yo jubab Henry ka sarkar kala penyat beje kato ka public hearing da ka balek da ka bor yangi kiseng bahalang kila blok daki dampar daki truk hashteng lenti bad ya kinong song jong kidai stong kila blok kine ki gang jong kane ka sarkar MDA
Handai mentara dapat kitmu yang pelong ya kene ka public hearing. Dengi hina kalian ka JNC ba ka JSU ngis ngau persya ya kene ka jingle jong ka Shri Simen. Ka baar nang taru ka ka bangila ba kene ka iya ka ba menta ka jongki kalong baya ka TOR ni kata ka terms of reference la penbit penbiang da ka government of Gujarat da kita ki siya ba ki ka special appraisal expert committee jong ka government of Gujarat. Menta kumno kene ki kot kisla ki bala penbiang da ka government of Gujarat kinla ban pentrekam apo ka jenla ka jongi kata ka we ka question ibu ya ka government tangi kuar bo piki media pin sebut den ya kene ka baar kin depend ha kene ka IAA jong kini ki company wat shikenten kam don kata ka mention ya ka JHADC ka bade kata ka institution ne kata ka jaka ka bapet ya ka hok ka jongi kitrai muluk baar nang taru kila asna ya ki ain ha kita ki ain ki bala ayap lupa long shipon ki ba kini ki company kila wilet kendre wat nak IAA ke jong kiru ka pen isai bakim pat biang andre ke ba pelong susu yang iban wan hadu shilong ka long POE dang mana kini kisni kala don ka we ka statement ka jong we nong elam ilaka baong ba ka ilaka kala kang persya ya ki nong elam seng balang ban wan lucia le ne ban wan treka ma pok ilaka nong kle kini hi ka long ka ka rai ka ngila ban ong ka de ka rai ka ba shul ya kran shong shit na ka jing ma yo le se kila sha elam bakala nakwa ban pengkemau bang ngidang kemau hau arajar khat sau khat san kala don ka jing cha pendu le ka jing cha slot no ya ka bor jong kirang ba snong tang nak kada uwe orang ba snong ubala touch snong ya unong song snong namar ka anyo kari India kam sha ban touch snong ya no nong song snong jong kari India de kene ka jing le ka jong ka ilka nong kleru kala ban po shadu kene ka benta subo benta la dangi kum kiseng bahalang kila don ki perlok seng bahalang ki jongi ki baong ngin habat nyat da ka PIL ya kene ka jing le jong ka ilka nong kle Sementara dangin ya jaki ain dekat PIL syeduk sya high court dan syeduk sya kikut ki beper ke ke banjia ya ki dorbar ilaka ki jongi tang nak kedau ke jingle start jong uni uwe udoloy namar menta hapok ka ain jong kari India ngidon ka hok ban yeki ngidon ka hok ban sna ki seng balang te menta wat ke sarkar hapok short silong menta ngidang pelong jingi ki ke sarkar kadang ailat yangi hadu Delhi ngidang pelong jingi ki ke sarkar ka ailat Andre uwe uni usketri jong kene ke ilkanong kle mau bolong halor ya ke district council mau bolong halor ya ke sarkar jela bon shimkum ya kene kirai tengi kwa ba ke sarkar ru kan te lakam ya kene ki kam tam ya ke district council shwa ba ke ding kan pulu nama ladangi haban ya chakot ngiting yo kan jia ban kum ha arjar khat sau khat san ba kan don par ke jing cha slot na ke bor jong ki doloi jong ki ilka ki jongi tengi kwa ba kata kan jia kumta dengan yin perca dari yang public hearing WM kerasiang bubenai di sembar kakende teri iyen teli dotslong ilaka dotslong destong opo WM ni ilaka nokli de yen teli ba di goroi yiki ile de MT3 simen hatsnong yo i snoi ite jindo yo i bokro ni bah i aminong chotnong hachnong destong do mani brui wado iwebe te i bomi ite i dhori wado klo de kadam hete thoi wachna ka desmen te wat do ti idang patin dang lelu ti baji hado ate teri arpu arteri yong nu benaya te patit i boy yete public hearing halom saban Kaya nga dudu ba makat arkalis ni mirta yung ya abiu pa nga sa ite ilong serman te lakhay izhor isembrit badbet mo yung kuba yung koyo ite jingbo midete biang te lawan yung idete jingkit yung ito iwakia ito iwasting iki tandab yung ito po yung dete yoy kiti za Ipsa ide khor ide nat yo i tala to am te nga yin persa amanong chong destong po ilaka na kli nga yin persa even tayo nga net fishmen arhoy emo hate po chnong yo i wat i wile i jingdo i bokro do i khoni nat yo i hipetin pidji yo i at no jing si i jing yam jing thang ni sini hado nes ni RM lat aluki wakang lat yate trisi men ipoyo higi tada to amte ngas no jindu bora kini por wa
Ong boy menstep mendewi hipetin pezi yonga boy koni nara iraat kargimo ile deo kimo denai la tho denai la mara I bedo akisare tamnoi le hoi ya bi koni nara yong I ngasno ar hoi tawa adhanga irta yonga boy aryuki at hipetin pezi yonga tip amno ada to aryo hipetin pezi yonga jing pudu nora dung mesina dibenta yong ite petin yong ite menrek yong I ta ada to amte nga persajora dibenta yong ada sisimen ipoyo hotno yong I Ka sarkar baka jingi ki jongi menta kam deshu tang ya ka shri simen andre ka jingi ki ka jongi menta kan de directly ya ka MDA government namar kumbaga ang menelada ka sarkar jilla kalaban withdraw ya ka Taj hotel mo hapo lumpang dang kan ayu ya ka sarkar jilla ban withdraw ya kan ka shri simen napo kan ka elkanong khle te ngi kum ka seng ngimban se namar lada ka sarkar ka yura ya ka hok jong pai ba ngimban se wat ban yelap persya kan ka sarkar ru kan ka MP ka bansawan lada ka sarkar kam sengap yang ngimban se bangi hab ban yelap persya namar habakut hi ban kelai ki sistem ban yada yang ngidan kami kata ka political power ngidan kami kata ka political will tengi I ka jing start jong ka sarkar ka ba ka sarkar kan rai halor kan ka jingi ki ka jongi ba ka basangin ang ba ka jingi ki ka jongi kan long be ya ka sarkar MDA ba di ki mafia ki jongka Lele, pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor.